Wagagu gumire gicagi kiu gia Kasarani thutha wa Aikari makiria magana matano kurutirwo Mukana wa thiku mugwanja guthama. Aikari makirurungana makauga Mukana ucio arutirwo ni mundu umwe uria urenda gwaka gicagi-ini kiu. He mundu urenda kunyakua na guthina na indo cia muingi. Haha turugamite ni ofisi ya cifu. Mokete makanyakua nginya ofisi ya cifu. Tole hudumia gukota wananchi wa Kasarani. Sesheni ya borithi ofisi ya cifu na muthigitio hamwe na makanitha ni imwe cia iria ikuhutio kugikinyana ati ni meguthamio. Ningi makauga ati mwaki ucio ni amanete watho wa igoti kwenda mathame no makaregana na watho ucio. Manyakuete nginya muthigiti. Andu aitu marethia kutwara kundu kuria. Manyakuete nginya kanitha. Andu aitu marethia kuhoya ku. Toguo na turenda muthamaki witu President Uhuru Kenyatta akinyira ni uhoro uyu ati guku andu Kasarani maranyanyaswa na magoti maitũ na maratwika compromise. Aikari ucio ningi makauga wa kahinda makoretwo mugunda-ini ucio na gutire mundu uri weyumirie kumera mathame. Ningi makauga meingi ya migunda kaunti-ini ya Nakuru ni area meiye. Mimi ndio mwanzilishi ya area hii Kasarani, hata hii ofisi yote mimi ndio anza council ndio natupewa hii barua pamoja na appointment letter yetu ndio hii onyesha yeye pamoja na kila kitu hii. Sisi hakuna shuki na serikali ya Uhuru. Kilalamika kwa sababu kuna mkora amekuja na amekuja akaenda kotini, ametoa court order kukuja kutoa watu wetu bila kutuarifu, bila sisi kujua ni nini inaendelea. Kumana na ndogamano iyo riu marenda honge cia thirikari kuyumiria guteithurana.